Korean wa ba ntrekile monna utlwa o mpiditse yo be ke go no mpiditse utlwa ke founela ngwana ke motlhalosetse go ra go simolotse ka re nane ke sephosho diwane di a hetela utlwa diwane di a hetela motho a nthe a re happy women's month ke tshwantse ke ireng ke latele ba ba reng happy women's month a kere he Ezex ke o ntsendela message ka WhatsApp happy women's month ka picture nyana le video nyana tse di nice kere mme no frita ke go bala go gene kwa he ha ke boa ke tsamaile frita gompieno na ke boa mantaga he batho motho wa mbetsa ha ke go motho a re se ke tlo go busa squinch hele ke tlo go se busa batho fona nna tabiseng ke mo bolela go rraagwe o sale ke reng ke a motlhala ka gore ha na le madi ba gana ke motlhala o hirileng gona nyana he mmelo ka go botlhokwela wa reng gere man ka se khone go video call man o itse ke mo matsading ra go ba mpiditse wena o mpiditse la Bitcom go go robalela go ga Zex ke khone go ka di ga ngwana mo beteng ke a morra gore ene ha nra a re happy women's month Zex ke ena a buileng dio tsewa ha ke tsena kwa Zex ke hang a ntheketse di champagne ya nne ke tle go nnela di khoto mo nya man motho ha ntse sentlo ke lo reile ke batla go tlhala motho lwa gana gona no ngwampetsa o mpeletsela go rona le deputy Zex kana o mo mita halfway wa mothusa ke ha o hetsa sekolo ha ka madi ya ga Zex ke bona ile gore a nne chaile witse bathong ke tlo go itshokela di odisele bu ke re kantsa nthambolisa witse keng Andrika go tlhakatlhakane hela ke batla go mo tshwarisa ke re a ke itse gore ke go revenge ke irang itsena ke batla go mo tshwarisa wa bona ke batla shotlege ke mo shebile ana ka matlho bone ke tla bua le wena okay bye bye kyo a re ke sa batla la rrago